Bikičania naštíveli valali kamjunku Lukovi Stebnik, a u Bardejove obišli značni kulturno-istorijni budinki. Z nahodi 750 ročnici valala Stebnik, z ktorým mesna zajednica Bikić z Bratimena predsjedateljovi Dejanovi Bobaljovi uručena pamjatna plaketa, a členi Dzecinske folklorne sekcije vžali účast na vecej príhodných programoch, ktorí pririchtali domašnji. Berkasovski i Bikićanski paroh, otec Vladimir Edelinski Mikolka služil službu Božu, a domašnji Bikićanjom podarovali na pamjatku za ih cerkvu dvojorizi i 2 plahtovo križi. Spred opštini Šitbul Romko Papuga, načalnik opšte upravi, ta dohvarene i o zajednickim učestvovanju na konkursu Evropske unije i za sredstvo obnovi i školi i doma kulturi u Bikiću. Hosti zo Slovatske do Bikiću pridu, jak obecali, na ješenj na oberačku Hrozna, jak i po toti roki.